Bu bir bu zat değil, bu bir ne düşündürsem, bu biz mektebe gidende, mektepte ya da üniversitede bolyan bir zat. Yani başta iyirden başlaya öyleni çeli. Bölek bir saat. Şoňa näme diýilýär? Men düşündüm. Mektepte var, uyda var ya. Aha. Mektepte gider wagtyň belli bir saatda başlaya. Mysal üçin 9-da başlaya. Bir saat soň ara kesme bolýar, jang çalýar. Soň ýene bir saat. Şoňa näme diýilýär? Ha, görköz. Hanım 1 2 3. Ders. Konuş görün. Sabak ders doğru. Kongraw näme o? Kongraw degen kaysam bada. Şoldurlap näme? Ders bitkenden kийинgi dawus şoldurlap. Ha. Звонок. Ya, звонок. Yok. Bizde can. Cam deme. Sapak, Türkmençede sapak. S-A-P-A-K. Sapak. Bizde sabak dep aytamız. Ders. Doğru. Ders degen adibi söz, negizi bäri sabak dep aytat bizde. Köbüsü ders ol. Ders ol. Arabizm уже. Bizde ikinci manisi var sapak. İkinci manisi hadi karışın. Yine şu sapak. Bizde sapak. Şulam. Ha, sabakta. Bizde nerede? Jıp sabakta. Ne Kazakça Bizde de mi? var mı onlar? Var bizde var. Jib sabakta degen var. Yine sabakta. Jıp sabakta. Bir aydan ötüp duratın nesi var? Sabak, stebil. Doğru. Bizde de var o manis var sapak. Şimdi 6. Bu yine ayal kızların ulanyan bir zadı, başını yapmak için ulanyan bir mata ayalların, kızların. Bizde köplenç durmuşa çıkandan son başını şöyle yapıyorlar. Durmuşa çıkmak, bağımsızda durmuşa çıkmak. Ya. Durmuşa çıkmak. Şu başını yapıyor şöyle. Ne boluş mümkün? Düşündünüz mü? Soran. Düşünmeseniz soran. Sonra verin. Ak tüsü bolama? Ha? Tüsü. Ak tüsü bolama? Ak. Her xili renk var. Ak, qara, her xili. Çok. Kız turmuşka çıkkandan keyin ak kiydi o tek. Bizde tek ak. Bizde her xili renk. Kızıl, yaşıl, gök. Kuanış durup kaldı mı? Kız turmuşka çıkkanda kiyetini dep ayttınız mı? Başına giýýär. Turmuşka çıkkanda kiyet. Turmuşka çıkanda değil. Durmuşa çıkanda değil. Şonda da bolýar qar ayırması yok. Tayar mı, tayin mi? Görkezin. Dayar. Dayardım. Yani 1 2 3. Oramal. Jawlyk oramal. Şıt. Aşak kimesek? Kimeşek. Be karısın yazanı bizimki yakın. Bizde yağlık. Jawlyk oramal. Begar Pakistango, nege Türkmenistanга jakyn emes ba ya?
Сіздің жалпы. жасайтын жеріңіз, тұратын жеріңіз. Ayan, konuş. Sizde cavluk yok mu? Cavluk. Жаулық бар бізде. Көбінесе Мен орамал ойыма деп келмейді ол сөз. Ақ жаулықты ana деп айтады кейде. Bizde yağlık hem bir öyme diyen sözüm var. Öyme. Olam o biraz tapatlı ütkeş. Oramal deyip özbeklerde var. Romal. Harizm'de var. Türkmençe'de belki diyalektte vardır. Yani köplenç yağlık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sonra tayladım ben. 7. Bolu kutardı. Şimdi bu 7. sonra bu bir aş. Nahar. Yeme için. Bu etten pişiriliyor. Eti bölük kesip bu koyun eti bolup biler, koyun eti, sığır eti, mal eti tapa adı yok. Köplenç Kurban bayramlarda bolıyor. Qovurup pişiriliyor, qovurup. Етке бірдеңе қоса ма? Ha? Етке тағы бірдеңе қоса ма? Bu Orta Asya'da bütün Türk halklarında meşhur bir aş. Ортақ ас па? Düşünmedim. Ортақ астың түрі ма? Ортақ бірдей, бәріне бірдей. Bu qovurup ediliyor. Qovurup dine et, koyun etinden, kuzu etinden, sığır etinden. Bizde onu Bak, Ayan, düşünmedin mi? son soyganda pişiredi onu. Bu qovurmak sizde quvuru mu? Şu söze menze. Söze mengzeye. Mengzeş. Sınım. Оны Кавказ халқы жақсы көреді ғой деймін. Бізден үйренген ғой. Eti bütün dünya halaya yaxşı görüyor. Ne olayım басқа бірден айтып тұрау деп. Бана Кавказ халқының біз, біздің Орта Азияда бір сондай бар. Ет бар, соны айтып отырған сияқты Аташ мырза. Соны сойғаннан кейін сиданы бізде. Sizde de ne düşünmedim. İçine bauır kosa mı? Bauır. Yok. Tek kadar Bağır koşsan da bolya. Yani köplenç et. Et. Картоп қоса ма, қоспай ма, Аташ Бey? Kartoşka köplenç koşulmuyor. Kaya vakti. Olmayan bir trik mi? Ezbey mi? O nemi koşsan özüne bağlı. İstesen koş, istemesen koşma. Köplenç etten bolya. Kurban bayramında bolya. Biraz İn köp. Yağlı et ya? Yağlı. Yağlı. Maylı. Bu doğru yağlı. Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan bizde hem yerde bir şu. Yani görkezin hani? Yazdınız mı? Ya. Жаздық. Ben hazırım. 1, 2, 3. Doğru Kuğurdak. Ne? Sirne? Kavak. Qovurdak. Bizde qovurdak. Qovurma diyenlerim var. Qovurdak. Kebap o başkaça. Kavak. Qovurdak doğru. Şaşlık emis ba ya? Onda emis ba? Sonday o негізі. Şiş. Kebap деген. Ne Ataş Bey bir қызық бір
Mağlumatım бар еді. Айта кетейін де. Ayt. Біздің мысалы Оралда, мен тұрған ауылда бешбармақ деп мүлдем айтпайтын. Мен өзім Оралға келіп 2005 жылы естідім. Бешбармақ дегенде бізде іңкәл дейді, іңкәл. Бар. Іңкәл деп айтады. Сол бана сіздер İnkel. Кавказдық ма дегенде, Кавказдыққа дейін сол есіме түсіп жатыр, айтып жатыр да. Былай айтылады, қазір көрсетейін сізге жазып. Yaz. Yaz. Астыңғы. Іңкәл деп айтады, іңкәл. İnkel. Ne eşitmedim. Ана бешбармақ дегенде ол қалаға келіп естідік кейіннен ғой. Соған қарағанда бізден алған болар, түрік халықтан алған шығар олар. Қордақ. Yaptığımız mı? Başka soru kalmadı. Şimdi sizde sütlü çay var mı? Sütlü çay. Sütlü Var. çay. Süt şey. Sütlü çayga ne kosas? Şeker mi, tuz mu? Şeker қосамыз. Қоспайды. Қазақстанда ешкім тұз қоспайды. Ұйғырлар қосуы мүмкін, ұйғырлар. Ұйғыр халқы қосады бізде. Mongollar tuz Облысында қосады. ұйғырлар көп тұрады. Олар қосып іше береді тұз. Bizde de şeker. Құмықтары қосады, құмықтары. Ноғайлар мен құмықтары қосады. Біз қосады. Май қосады да біреулері. Noğaylar tuz kosa mı? Құмықтар мен ноғайлар сол бір шайлар бар өзінің. Соған тұз қосады, май қосады. Сүт чайға ма? Sütlü. Менің шайлары ғой. Ойраттардың шайлары. Ойрат. Сол сүт чай. Oyrat da. Bir Mongol sütlü çay ettim bana. Şu anda içtim ve içtim tuzluken. İçip bilmedim sonra. Mesela айтайын. Маған да ұнамайды тұзбен шай. Бізде түркмендер туралы былай айтады Қазақстанда. Түркменге барсаң төрт бермейді деп, сол рас па? Ya Kazakça o Türkmen törün vermez. Sizde makal mı? Білмеймін, мақал ма, мақал Var yok естігемін сондайды. Türkmenler törün beriye gelin. Her vakit hoş geldiniz. Аташ бей, бағанағы құмықтары мен ноғайлардың ішетін шайлары осы шай бар оларда. Тұзды су. Kalmak. Ащы. Kalmak. Осылай айтылады. Kalmak deyip halk vardı ha? Қалмақ чай деп атады. Бар. Айтыңыз. Kalmak halkın adı değil mi? Олар ойраттар ғой, сол ойрат. Бурят, ойрат деген сол ойраттар мына жақта. Kalmıklar var. Kalmak ұқсас екен. Қалмақ. Не жақта емес па? Дагестан жақта емес па? Ана Ставропольский крайда бұрынғы ноғайлардың жерлерін алып берген ғой, оны орыстар барға. Bekeriz, Ayhan, Kuanış, hemen sağ olun. Hoşlanığınız için. Gelecekki videolarda, indiki videolarda yine görüşürüz. Sorular sorarım. Katık oldu. Diyecek zatlarınız var mı? Қосатын нәрсем жоқ. Сізде сау болыңыз. Келесі видеода көріскенше. Görüşürüz. Sağ olun. Kuanış sağ olun. Жақсы. Сау болыңыздар. Жақсы. Sağ olun.